ka Joint Action Committee jong ka border issue jong ka Than Long Khuli Mai Khuli kilawan ban ya kendu ya menteri rang badu ka jela Konrad ke sangma ban kerpat ya ban pendam syah ya ka jing ya soi MOU hapreng ka jela Asam bat Meghalaya ha ketika jing temu ban wan kendu ya menteri rang ba kalap pulom no namar ba ketika kenhun ka klembu appointment lupa haswa ban wan cha sekretariat ya thu kita kinong yalam kibala senran lang da ka Meghalaya Youth Pradesh Congress Committee kinong sinsinar sinong ka Mai Khuli Yong Khuli bat kiseng bhalang kentup ya ba Erwin Sutnga nong ya sajan ka jela kitrai jaka kibala du no ya ka khendo ka siap hadien baka sorgar kala dili lamno syaka sorgar Asam habayo ban ya kendu ya kita kinong yalam kentup ya ba Erwin Sutnga lapen sngo baka sorgar Asam bat Meghalaya kala pendam syaya ka jing ya soi MOU hapdeng jongki wat lada la depru namar kamdon college sorbe na baro arliang sorgar na kaliang ka Youth Congress Committee kala penpainia syaka sorgar bakamla ban penbej put lada kamdon ka jing yada bat ka jing penbiang yaki pat kaput haka kam penroy bat ai kam ai jam yaki kadba ka Asam kala ban penbiang ya ka jing don kam upai ba A lot of these politicians who are in power, already the game is there to sell the land to Assam. A figure of about 20,000 crore also is there in the market. People are talking that 20,000 crores will be paid to certain parties once this land goes to Assam. So that we will see later. After we get all the facts, we will tell you about this big land deal. Border problem. Jom ke Mai Khuli bat terter kita ki area. Hani ngidon kira masnong na kin rius nong. Belawan lang bat ni ngidon ru kitrai jaka nakaliang ni pasan. Ngidon ni ba marbut, iba yawan seran lang. Dan iba Idren terter nangka kilong kemi kini kiba mjui ini. Kiba ya keren di marfindiat sebet. Saya ngilawan menek sini ban submit. Ya kami merendam kaba ngila thok bhai kani merendam bat ngila ong hakmal CM badai ban pengkut nak cuai ya kani ke jinga soi ke jongki ya kani ke MOU bat ka Assam namar ba kinong rim kilong ba ngila pani kinong rim ki basai namar belai ya ka caka ke puta ke jongi ba ka claim ka Assam hapo kata kendon ka badan hapo ka schedule 1 ka description jong ka Assam ka baki ong ki khasi states ya kani haji sisa claim pat ya bat claim pat ya keren ni kini Henry Lasu bulldoze ya kani ka kambat ngibu ya kani ka memorandum pen kedau ya government ba kadon ka notification 1876 ya ke Kosia Hills ke badai ki bala sai kedar bah ya kani ka port sodong jong ke himak si bat terter rang ta ki ar ki khat kedai sebab khatsan ki terter ngilap pen paulo di notification ki ba kala keren sai yang tu begini ki di jaka khasi kawai ka bangim sko ya hap kalong ba hajing sisa la dei bandon ke consultation ka dei bandon ka ni ka involvement jongki autonomous district council namar balai maki the custodian of the land. The state government owns no land. Temanta hakanu ka nongrim. On what basis is the state government negotiating over private land? Number two, there is another legal issue ka bami. Kalong ba hato ka state government kala anam la na ban pia ka autonomous district. Ka autonomous district la penpau ba ki ka jurisdiction jam autonomous district kadan hapo ka para 20. Sementara deki ong ban muslia saya kata bakin ong ba ka parliament kan amen ni kali. Kan mi ka jingaki ka beserkai. Kan mi ka jingaki ka beserkai namar ba kini ki perlok kantam ki perlok ki basa sitai. Ki bala im ha ka tu ka jing hapo ka border ki sutu iba nginum la banyak imbat ka asam kamtam la kamdon ka jing a ya ka jaka ka jing ya syai halor ka jing ya a ya jong ka jaka pi manta hapo Mai Khuli ki ong ba idei tangi pung dok ha mo Henry kalong kumni we will not give 1 inch of tribal land
1 inch of tribal land also is so precious to us. Sayudullah, udakhat jongga Constituent Assembly uong ba, hakaski ba pas ya ka section uong ba kadon ka constitutional anomaly. Dakani ka di constitutional anomaly. Kumno ki jaka jong kihima kasi. Kidang hap siya po asam hakata kendon kasi states. Ya kani u LM Singhvi ba u VM Tarkunde argut ki constitutional experts kila ong ba don kam banlay siya the Supreme Court under Article 131 of the Constitution. Namar in land dispute between two states, kadaitang ka Supreme Court kay original court of jurisdiction kabala banray kalau ini. Tataka daw ngiro ni ong biang ya state government baka day ban pensangay ano season don ni kanika MOU ko bakilaya sign. Bada ka jo kapor ka day ban don consultation baki Khasil Autonomous District Council bat ki Trajaka, bat ki Headman, bat ki si Imraj, bat ki si Chua bakin poy kanu ka jing ya soy. Namar beli ka state government has no local standard to sign this. Persen yung balaong ni Bagwin, kabalang yung email, namar bang ipapaw ka ba sosi ka ba jor ba, bagbajong kani ka MOU ka design. Namar ka jaka kung makaday mata bangi nangyali ako Supreme Court, kani ka jaka mata kilaong mo na sa ko kasam. Di kalong kay ka ba sulungo namar kani ka jaka it was never in a disputed. Ado kas lang kam dan disputed ay kam lang dispute kam dan ay baris kata ka dewi ka jaka jung idan ba im ngirap ang to ngidan gi kisamang to. Nray mata kan san kasam udang suwan ban approach 2018. Kalau jong kata ngai complain si DC ngai complain si SP ngai complain sa po o si terter po kada para kapta ndri ki kamle ti namar ba kiong bakalan kadi ka private namar bakalan kadi ka private matter tingi haban le himangi ti menta kalong kay ka susi namar ba what image ngi la penut ka pisa ban le chadu Supreme Court namar ba kani ka matar kalong ba kadi ka private kadi ka individual kalan jungi tingi hable chadu Supreme Court ndri menta ka walungo pat kumnu ba ka sarkar mi kala pat nalor ba khamsim ka concern ka khamsim ka jingbit ka jing tang ka katian no na katian jungi meru khamsim meru ndri menta ka jaka la shu ala ka ai sa asam kata ka igay mga solungo menta si one submit ka ni memorandum tama siyam pa yung ba sambu ka appointment kata daw imla man ka doy Yung ba kikem sumili kikem ya problem hindi ini ba kila komplit ki regional committee mo tiki por banyak kran ba ki paj ba ban merging mo ba ki ba idi ki jaka ta hatu kita ka regional committee ka kamsum la oh apor ba kawan gani ka regional committee ngar ngodon lang te udan kay Mustar Hazarika dan lang ba pustun dan lang ta tingila pa ni gilong ba kani ka jaka kadi ka badan po Supreme Court laong higa mo ka tamaw hiyo bang Hazarika the matter is in the court we will see what the court decide kung tayo ang nakatiyan yung uhi idan lang may saki lang nga tayo ko press po idan ang por ni saki ka tawang the matter is still in the court we will see what the court decide nari kita ka balong ko sulong ko kay mamunta pa nang ni aba ka court kapag decide nang ni pa kilala pa sa asam ba Erwin menta mo kani ka gani ka iyo jong ka jing form de bang iyo kani ka state jong Meghalaya jong bang iyo ka state jong Meghalaya jong kadiling ba lado mo siya bang idan ko sam iba pa po siya ka United Khasi Janja Hills takapor ka nang day ka United Khasi Janja Hills hindi mo makalong mata tinado 1876 ka British government gata por ka ka Indian government tingila dan pa po sam ba tikana pi mata kumbang labatay bakidang gini 5 parameters tabun gini parameters ru kay breu jungi ki satisfy lot nadu ka historical ethnicity bar khoi ka convenience ki bar khoi ka dan okay fine nrai menta da kishu decide without going into that 1876 kalong important bar kani 1876 kata lang ya ka next phase ka next phase karon sa kani ka dash dombrea ka right dombrea ka taro ka di way na kirat ke ba hap po ka di pa jongi basan pat ka bade jung sa ka image mo menta ka himamaliam di kani ka di ka right ka bahe nadu nang ni bernis na pur ka tar kani ka di ka second phase kada menta di base na kita ka 1876 kinsuya de kuntu na po ayu matani kan pan pau jing sa po 1876 namar ba ya kani ka dombrea ya kani ka right dombrea namar ba kini ki slaver fight ka di ba ki base na po 1876 namata ki ignore pa kani bot ngi la pa ngila do lupa ka dash dombrea ru mar kung makalonghi gibriyo laro mantaro dan naka de ayu jongki ya nyam karu kom jongki bat makir bilang willing ba banginuan bat ngi sengi pang ba ding susi kan mar ba kung baging iyo so kata kamlang officially yung baka jaka jongi
Subuh ka jaka jung imbe mata klade sya asam ri kitrai ngin long himangi kitrai kata ngilong ngem sula ban peliang teh marsin baka jaka jung i garang de hapo sik schedule hapo jing pa jong ka district council mata kala hab sya asam la long no kamlong suka tribal land te kanong kai ka ba ngim sutanat ke nomor ba klem ka jing buat ga klem ka jing kun jok tien nangi la syusim la sim syurai la karai kata kalong kai ba ngi sosi sibut Nakaliang juga Meghalaya Pradesh Youth Congress. Ringkat begini kirang basnong nagiti kithan may kuli yung kuli berterter. Ringkat paripasan buat iba Erwin Setengah. Nomor bangi nakaliang juga Youth Congress tu misukya ya kan ke boda isu ke pemerintah. Markatno kilaut kipajba ste bakajaka kabadai bangat hapo Meghalaya apoi kala pembansa asam. Kipajba kilaut pakila susi. Hamtam ngaru badai ukon Meghalaya. Asusi ban perkhat bakita para doa para senam kingat hakari nongwai ni pladi kun Meghalaya meledangi kan ke MOU bangasong kendon ke jingma yang ilas namar perkhat ladamangi ni me telilang agni ke por bamenta katu kila as asam sakat nopat kisaai an ke border ke government pladi ban tristom ban scam kida ban ai development sikit ke border kerana kipat baru kin sosngan kani kumbo ya pet menta ngi ka security ru kamdon ka development ru kamdon bat kamtam ru menta ngi iba kajing ai jiki ya kani kecaka ki balangat hapo ke disputed area ru kolong ba kamdon consultation ya kirang ba snong lani ya ke district council ru takda nakaliang jungi hapo ke Meghalaya Pradesh Youth Congress nya persya ya kani bernia aware ya baro kirang Meghalaya kalau dangi ngi telilang wakatno kajaka ngin aisyu sya asam ngihap anya telilang ngihap anya donlang mane kran persya ya kane ke isu namar kadai ke isu bayada yo pud usam ujong ngi